Ke lebohe motsamaisi wa tshebeletso mme Marina Matsabu. Ke lebohe moholwane wa ka Ntate Lekauta Stheiso ka mokgwa le tsela eo a ntlhaisitseng ka yona. Mme Mama Tsabu hanke ki ikamahanye le lethathama la ditumediso le seng le entsuwe etswe protocol ya African Methodist Episcopal Church ethatha ka tsela e makatsang. Mme ho phutheho yohle ya modimo e kgobokaneng ka hare ho tente ya pokano ke tlabe ke sa etse justice hanka ke ka phahamisa letsoho la ka le letona letsoho la bodumedi letsoho la moya hobane la nama le silafetse ka re dumelang bana ba ntate ba keneng tshebeletsong mme modimo o tle o le ruise molemo sa feleng mo re balletsweng teng lengolo la pele testamente ke a kgale buka ya bobedi ya moprofeta Samuele kgaolo ya 12 temana ya 15 ho fihlela 18. 2 Samuel chapter 12 verse 15 up until 18. Reberea testamenteng e ntjha. Buka ke ya Mateu kgaolo ya 5 temana e lengwe fela e leng ya 4 yona ke kopa ho e bala. Sehloho sa ditaba thuto ya thabeng mahlohonolo ka thuso ya matla moya o halalelang ntumelle ke bale. Verse 4 ho le hlohonolo ballang hobane ba tla tshediswa. Lena ke lentswe la modimo ho bana ba modimo se ka modimo ka lengwala dipelong tse le utlwileng ka enke e kekebeng ya ba ya tloha diaparo dia taboha dijo dia bola tsohle dia feta lefatsheng empa lentswe la modimo lona le hlola ka ho sa feleng. Mme Marina pele re rapela ke ntano dula fatshe ha ke ne nka ka fumana monyetla wa ho rera ke ne ke tla bua mantswe a scripture senana fela ho le hlohonolo ballang hobane ba tla tshediswa. Me nda le wena ha re rapelle hoduma mantswe a reng ho le hlohonolo ballang hobane ba tla tshediswa. Ha re rapele ha se mme ha se ntate ha se mofumahadi wa ka ha se makgabunyane a ka empa ke nna morena standing in the need of prayer dula fela le lemeng la ka beseletsa malakabe a matla a moya o halalelang ka tlase ho maoto a ka modimo o oge leshala la hao le hlenneng dipounameng tsa ka up until I finish to proclaim the wonders of your name.
mme jwale ha mantswe a molomo wa ka le menahano ya pelo ya ka di ke di amohelwe mahlong a hao. Oho morena, oho morena, matlaka le molopollo wa ka. In Jesus' name, amen. Momamedi ya ratehang hoseng ha letsatsi le fapaneng le matsatsi a mang, motho e mong ha bua ka letsatsi lena o re, this is the day that the Lord has made, we shall be glad and rejoice in it. Me re kopane le Dafita a bua mantswe a reng ka letsatsi le ka thaba ha ba re ho nna ha re yeng ka tlung ya Jehova, hobane maoto a rona a dutse dikgorong tsa hao Jerusalema. Letsatsi kapa sontaha sa ho qetela pele selemo sa African Methodist Episcopal Church se fela. Me ka mokgwa le molao wa kereke ke sontaha se bitswang sa memorial service. Letsatsing la kajeko re kopana le mohlanka ya bitswang Dafita. Dafita pele re fihla ditabeng tsena tsa hae, Modimo o kile wa fihla borokong ba moprofeta Samuele. Modimo wa re hona le lefiswana leo ki ikgethetseng lona lelapeng la Jese, mme tsoa Samuele o theohele lelapeng la Jese, o nke lenaka la oli o lo ntotsetsa morena wa Israele. Dafita ha qeta ho tlotsetswa borena, o fetoha mmutla wa dintjeng ho lebotho la morena Saule. O nka dilemo tse ka bang 15 years before a dula setulo sa borena, mme ka mora moo ho etsahala hore ntwa e be teng dipakeng tsa Bafilista le Israele. Wa etsahala hore ha ba le ntweng ya ba Saule le Jonathan mora wa hae ba bolawa ka lerumo. Ka mora tsena tsohle Dafita a fumana monyetla wa ho kotsomala setulo seo a se tlotseditsweng. Huisa taba tsa Dafita, fast forward re fihle lengolong la rona. O ne a na le mohlabani wa lebotho la sesole sa hae, mme ha e le yena ya etelang sesole sa Dafita pele. Lebitso la hae e ne e le Oria. Oria ha etsahala hore a hlokahale. Dafita a nyala mosadi wa Oria e leng Bethsheba. Ha etsahala hore ba be le ngwana, ya ba ha dinako di ntse di tsamaya,
Yaba Mudimu o otla ngwana ona ka siki e sehloho. Davida Bibele eo ke balang impolella hore o ne a fasta hoseng le mantsibuya a sa je dijo a sa nwe seno empa a ya lengweleng a humara a rapela Modimo hore a fodise ngwana. Empa Modimo ha nka ke wa mamela dithapelo tsa Davida ka lebaka la tlolo ya molao eo Davida a yentseng le Uria. Yaba Bibele e re ka mora matsatsi a supileng mohlolompe Davida o na sa bone hore hana ntsa a rapella phodiso o ne a rapella hore Modimo a mo tlose lefatsheng la ba utlwang, lefatsheng le kgopo, lefatshe le tletseng dibe pele a silafatswa ke lefatshe lena. Modimo a mo nke ka the 7 days. Biblically speaking, number 7 means perfection. Yaba Davida o perfecta, who meditator and fasting. Ya hore ngwana a fodiswe. Yaba ngwana Bibele e re ka letsatsi la bosupa Davida ntsa rapela ngwana a shwa. Ke hlalosa lengolo. Ke nentse ke hlalosa lengolo. Ke kopa ho bua le batho ba sa kgoneng ho fola meyeng ya bona. Ka morao hore trompeta ya lehodimo ille ausimaki ho etsahala hore Modimo a theohe a tlo inkela bao a seng a ikgethetse bona. Yaba ba nyolehela hae lehodimong hobane meya ya bona ke mo e fumantshwang phomolo teng. Ke kopa ho bua le motho ya reng ke lekile ho rapela hore Modimo o tlose lepeila e ka hare ho nna empa ke a hloleha. Ha ke tsebe ke sekgowa kapa keng, ho na le mantswe a reng they are breathing, they are pain. Ha ba hema pain ya bona. Empa the Bible e nna ke balang lengolong la Matthew chapter 5 verse 4 e re ho le hlohonolo ballang hobane ba tla tshediswa. Is this still okay ngwaneso hore no tsholle dikgapa hobane Modimo o theohile tabernakele ya hae e dutse ka hare ho batho mme o tla a tlo hlakola meokgo e keleketlang marameng a lona. Memorial service. Maybe I'm bringing back certain memories
le moratua wa hao. Maybe ke khutlisa pain e itseng le motho o kileng wa phedisana le ena lefatsheng. Ha o hopola leeto leo le kileng la le tsamaya together, o hopola dikeletso tseo a neng a o fa tsona, o hopola letheo leo le neng le dula lena le lona ka mehla le matsatsi ohle, o hopola the conversations tseo le neng le dula lena le tsona. Sometimes ha o dutse o na le ho utlwa ekaka o ya feta, o ya o kgalemela hore baka ditsela tse itseng you are missing lentswe la hae. Ntate Moshodi ka morao hore ngwana wa Bethsheba le Davida a hlokahale, ho etsahala hore Modimo a hlakole meokgo ya bona. Modimo a hile the inner child to honor the angels tse neng di phela ka hare ho bona. Ho etsahala hore Modimo a ba fe ngwana, a ba hlonolofatse ka ngwana ya bitswang Solomon. Batswadi ba ka, ha tsohle di fetile, ho sala Modimo le lile, empa ho le hlohonolo lona ballang, hobane le tla tshediswa ho le hlohonolo lona ba hweletsang ho morena. Le keleke tlisa dikeledi hobane o tla lutlwa ka le leng la matsatsi a theohe ho tlo fodisa lefatshe la lona. O fodisa dipelo tsa batswadi bana ba babedi ka ho ba hlonolofatsa ka ngwana ya bitswang Solomone. Nna le wena re tseba story sa Solomone. Modimo wa mo hlonolofatsa ka maruo. Mohlolompe o se o latlhetswe ke motswadi wa hao eo o neng o itshetleile ka yena. Modimo o tla tla ka le leng la matsatsi a o tlisetse mora ya tlatlang a hlonolofatswa ka maruo ohle a teng lefatsheng. Solomone a fumana favor mahlong a Modimo. Mohlolompe le wena o kekebe wa fumana mme wa hao back, but o tla fumana favor mahlong a Modimo. Mohlomong o kekebe wa fumana mosadi wa hao back, o monna wa hao back, o ngwana wa hao back, mara o tla fumana favor mahlong a Modimo. Osmosa wa itsahala ka le leng la matsatsi hore Jakobo hantse a le leetong le tswang ha maloma e Labane. Ho etsahala hore mme Mamatsabu mosadi wa hae ya neng a ithwetse, ho etsahala hore a itshotlolle. Ha qetile ho itshotlolla, ho etsahala hore ka hobane pele ya hae e ne e tlile ka boima, ha pele ya hae e tlile ka boima, ya ba ho etsahala hore ha qeta ho itshotlolla Modimo wa mo hopola.
Ha Modimo a qeta ho mo hopola, ha Modimo a qeta ho mo hopola pele a ntsha moya nameng, a reha ngwana lebitso la Binoni ho bolela hore son of my pain, son of my sorrow, ngwana wa bohloko ba ka. Empa ha tsohle di fetile, ha qeta ho nehela moya Methibedi, ho etsahala hore ntate Jakobo a mo fetole lebitso, a re ha o sa tlatswe hore wena you are Binoni, ha o sa tlatswe you are son of my pain, o se o tlatswe o Benjamin, o bolelang the son of my right hand. Mosolombe, you were the son or you were the daughter of your mother's pain. Empa tsatsing la kajeko wa etsahala hore Modimo a o fetole lebitso. O ne o tlameile ho lahlehelwa ke somebody in your life so that Modimo a ka fetola ditaba. O ne o tlameile ho lla hore Modimo a ka iphahamisa ka wena. O ne o tlameile ho lahlehelwa hore Modimo a kgone ho hlonolofatsa. Remember, hona le monna ka hare ho Bebele ya neng a bitswa Job. Bebele eo ke balang e re Modimo ha tsohle di fetile a mo hlonolofatsa ho feta ka moo a nkileng ka teng. Hona le moprista ye mong ya bitswang moprista Eli. The Bible says o ne a se a tsofetse. Wa etsahala hore mora wa hae, bara ba hae ba babedi, Hofni le Phinehas, yaba ba ya ntweng. Ha ba ya ntweng, remember Hofni le Phinehas ba ne ba etsa sebe, ba ne ba etsa sebe tempeleng ya Modimo. Ha ba le ntweng, Modimo a ba betsa ka kotlo, ba bolawa. Ha phonyoha the messenger, o ka ipotsa hore hobane Modimo a etsa hore messenger be na phonyoha. Lebaka le teng ke hore message o tsebe ho fihla ho ba setse. Why Modimo sa bolaya le messenger ho phonyoha motho ya le mo, yaba motho ona o nka message o isa kae ho moprista Eli. Bebele e re moprista Eli o na sa tsofetse, e re o ne a dutse monyakong wa tempele mme Mamatsabu ka setulo. Itse ha re messenger a fitla a kata ho mo phethela ditaba, ha utlwahala sello hobaneng ba mametse taba yena. Ha sello se kata ho ba teng ka lebaka la ho utlwa bohloko, moprista Eli wa yaba o a ka senketse wa hlokafala. Speak, Lord. Do what you do best, Heavenly Father. Yaba moprista Eli ha kata ho hlokafala. The very same messenger took the message wa moprista Eli a o isa kae ho mosadi wa emong wa bara ba moprista Eli a hlokahetseng. Ha fitla a mo bolella a re Hofni le Phinehas ba shwele, mme le ntata bona moprista Eli o shwele. A ska fella mo e powerful mme Mamatsabu ke are areka ya selekane sa Modimo e hapuwe. Yaba
utlwa bohloko mosadi yona o ne a imme yaba wa itshutlolla ha qeta ho itshutlolla a reha ngwana lebitso la Ikhabode ya hloka letlotlo. Mohlolompe ka mora lefu la moratuwa wa hao, mohlomong ka mora lefu la your father, your mother, your daughter, your son, your husband, your wife, or your cousin, or whoever e umuluzitseng bophelong ba hao o ile wa fetoha the talk of the town, motseng o dulang ho ona ba o bitsa mabitso ka lebaka la the situation se o leng ka hare ho sona, ba o bitsa ya hlokang letlotlo ba re o Ikhabode. But hoseng hona Modimo o re ho wena o le hlohonolo ballang hobane ba tla tshedisa. Ha ke tla phethela to the congregation at large, ho ne ho na le naha e bitswang Egepeta, mme ho na le ba ileng kgolehong e leng the Israelites thabeng ya Modimo Horebe. Moshe ha qeta ho hlwella thaba ena o kopana le mohlolo wa setlhatlha se tukang empa se sa tjhe, a re e reng ke atumele. Ha qeta ho atumela, now I am talking to the congregation at large. Ha qeta ho atumela sekhatleng se, a fihla a hata nqalo e halalelang ya ba lentswe la Modimo le a nyoloha. Moshe rula mekhathatso ya hao hobane nqalo eo e emeng ho yona e a halalela. Modimo ha qetile wa theoha a re ke bone ebile ke bontshitswe ho tshwenyeha ha setjhaba saka lefatsheng la Egepeta. Ke utlwile ho meketsa ha bona, mme ke theohile ho tla ba namolela. Mme jwale Moshe ke nako ya hore o tlame thotho ya hao to the annual conference. Ke nako ya hore o tlame thotho ya hao o ye motseng wa Egepeta o lo etsa bonnete ba hore o lokolla ba dikamong batho ba kgotseng maswabi. To fast forward, ha ba qeta ho tswa motseng wa Egepeta, Modimo a thathafatsa pelo ya Faro. Faro a tlela ke monahano wa hore e re ke ba lelekisa. Ke kopa ho bua le motho ya lahlehetsweng ke tshepo. Modimo a thathafatsa pelo ya Faro. Faro le masole ba nyoloha. The Israelites ha ba ya ba shebile lewatle le lefubedu. Can I talk to somebody? Ya yang a shebile lewatle le lefubedu. The significant ya the Red Sea ke mo bao eseng ba Modimo ba lo sala ka hare ho lewatle le, empa bao e leng ba Modimo ba tla lo feta mo ho omenteng ba phuyelletse. Modimo o ba pate mahlong a ba dira le ba bolotsana ya ba ho etsahala hore ha ba sheba morao ba kopana le ba the Egyptians. Di tla di ba setse morao ba re Moshe re tlohelletse mabitla Egepeta mme re tlo shwella na thothe ya ba Moshe
o bolella Modimo a qeta bolella Modimo Modimo re Mose bolella Mose setjhaba sa Israel hore the Egyptians that they see today they will never see them again hobane jwale ke tlile ho tla ba namolela. Modimo re tshepisitse lentsweng la hae. When the time is right, I the Lord will make it happen. Batswadi ba ka bana beso moreneng, when the time is right, Modimo tla bula tsela mo ho omelletseng teng. Dinoka naheng e tshehla tshwarang thapo ya lehodimo. Modimo tla le fitisa ka hare ho maemo ohle. Mme o re tshepisitse lentsweng la hae hore he will never leave us nor forsake us. Ho le hlohonolo ballang hobane ba tla tshediswa ka Kriste morena. Amen. Let the church of God say amen. Let the church of God say hallelujah. Modimo o moholo mme o etsa dintho tse makatsang. It doesn't matter what are you going through. It doesn't matter hore o feta ka hare ho sefefo se jwang. It doesn't matter hore you have been rejected by people, but let me tell you, you are accepted by God. It doesn't matter hore lefatshe le ho hlanohetse e le hakae, empa le hodimo lona bula matsoho le re come and receive a hug from heaven. Me wa etsahala hore me Rebecca a sokole bana le molekane wa hae, empa Modimo o ne ana le sepheo le morero ka me Rebecca. He was preparing something very great inside the womb ya me Rebecca. When the time is right, I the Lord will make it happen. Yaba wetsahala hore molaetsa o fithe ha me Rebecca a kata ho receive the message. She didn't believe it, but God a romella lenyolo ila hae hore whatever that you are going to carry inside your womb is greater than the greatest things. Modimo are o tlo jara 2 nations. O tlo jara 2 nations, and not just the nations, but the bigger nations. Ke ha o tswalwa Jacobo le Esau. Ke kopa ho bua le motho ya hlokang. Let us create an altar in the wilderness. Ha re tleng altareng ya Jehovah. Whatever that you are going to receive in your life is greater than the greatest things that you have lost in your life. Shalompi ke khale
over the miscarriage in your life. It was the purpose of God. Hore, tsena di fete. Modimo o ne a sa o punish. Mohlolompe ha o so fumane ngwana bophelong ba hao. Modimo ha o punish. Or just hold on and stay in your lane and be still and know that I am God. Kina Alpha le Omega. Mary Rebecca kamora hore a sokole bana ha se a le moholo modimo mo etsetsa mohlolo yaba o conceive mafahla ya ba mohlolo mahlong a motho e mong le mong mohlomong ngwanaka you are preparing for your exams through the year you have seen flames dithutong tsa hao. My sister, my brother, mohlomong, you have been trying to get a job, but you have faced the difficulties in your life. This is the last Sunday. Kerekeng ya African Methodist Episcopal Church. Tloinkelle joko ye molemo. Modimo o re ba imetsweng ba ke ba inkelle joko ya hae. O re e bobebe ebile e tjhatsi. Ha re tlo nkanhle re rule tse re kgathatsang re rule tse re sitisang ho kena mo re tlamileng ho kena teng. Let us pray. Phuteo ya modimo ye me ka maoto. Let us respect the presence of the living God. Let us respect the presence of the Holy Spirit. Moye menteng ka phamisa letsoga lwa hao le letona. Modimo ntate Jesus. Modimo mora. Modimo moya o halalelang. Ntata rona ya mahodimong. Babamba rona rile rabitswa bo ikhabode. Babamba rona rile rabitswa bo binoni. Babamba rona rile rabitswa dinyopa. Babamba rona rile rabitswa mafetwa. Babamba rona rile rabitswa bahloki. Babamba rona rile ra roha kuwa ra tshelwa ka mathi ra ba ra bolelwa hore we will never see the sunrise. You have came down to rescue us. You have came down to bless each and every one of us. Mudimu, we have lost. We have lost. Father, we have lost. We have lost our husbands. We have lost our wives. We have lost our siblings. We have lost. Dintho tse ngata bophelong empa wena o ntse o le teng. Ha tsohle di fitile ya salang ke wena Jehova ya matla wohle. Father, we pray in the name of Jesus that you come down, Heavenly Father. O tlo tlolla letsoho la hao modimo ya matla wohle. O tlo touch ye mong le ye mong ka hare ho kereke yena motsotsong wa jwale. Re tlile hobane re imetswe modimo. Re tlile hobane re batla phodiso. Re tshwana le Paulos le Silas ha ba le ka hare ho lefifi le letshole le mofuteng o kgopo ba ya ikgetha hobane ke ba Jesu ba kgaba ka kgalalelo ya ba
ba o binela dithoko ba ya o rapela ba ya o rorisa le rona re tlile in the midst of our difficulties, in the midst of our loved ones, in the midst of the situations tseo re phelang ka hare ho tsona, re tlile re tlo rorisa, re tlo rapela Modimo hore le rona o tle o tlamolle mahlahlela a matsohong a rona. Father, we pray in the name of Jesus. Modimo ke kopa o tle o lokolle batho ba ditlamong ba kgotseng maswabi in the name of Jesus. Modimo ke kopa o tlo lo tlamella mateba, o tlo a tlame ka di-bandage, o ba tshase ka isopa ya lehodimo in the name of Jesus. Those who have applied, let them receive the calls of the interviews in the name of Jesus. Those who lost their loved ones, Heavenly Father, Modimo ba khutlisetse ka moya wa lehodimo tseo ba neng ba sa di lebella, ba tlamelle meya ya bona hobane ba tabohile meya, batho bana ha ba sa kgona ho mamella, empa wena o re when the time is right, I the Lord will make it happen. Modimo o re le ha e ka ya diea re lebelle e tla tla, o itse re betle tshenolo ena mamatjaneng hore ba e balang ba tle ba e bale ha bonolo, hobane le ha e ka ya diea ya tla ba be le tshepo e tileng, ya tla ba be le tshepo ho wena jwalo ka Jobo wa kgale le thothobolong bophelo bo teng le ha re kgwabitla ka lenyeta lefu le re ja ditho tsa mmele le re qetile, Modimo re ntse re tshepile. Father, we pray in the name of Jesus. Father, I present unto you the congregation of Ebenezer Mangena. God, as we pray for our pastor, Father, as we pray for one another, Father, as we pray for our church, Father, as we pray for our society that we are living in, as we pray for our neighbors, as we pray for our enemies, as we pray, mesebetsing ya rona ya matsoho hore o tlo re phahamiso re pate mahlong a badirala ba bolotsana. Father, re a rapela ka lebitso la Morena Jesu, re apese ka matla wena ka sebele o re hlolele sebe ka mehla. Modimo tsamaya le ba yang conferenceng o ba hlonolofatse dipokotong tsa bona, o lo hlonolofatsa mo sesedi se ileng sa utswa teng ntata rona ya mahodimong, as we cover our pastor with the blood of Jesus. Mopahamise kahare ho annual conference, Modimo mo fematla bo fokodim ba hae o tle o mo tshwarele le ho sitweng wa hae o tle o mo tshwarele o tlo be le yena Modimo re mo apesa ka kobo ya thapelo ho fitlhela annual conference e fela Modimo. Father, we pray in the name of Jesus that your Holy Spirit will guide the delegates, will guide and will guard the delegates of Ebenezer Mangena to
to go and represent us well, Heavenly Father. Modimo re a rapela ka lebitso la Morena Jesu. Ba fe bohlale le matla. O ba tshireletse ditseleng mo ba tsamayang. Hobane Satane ha phomole. O batla mo ba ketuhileng. O batla mo ba ofrempang. Hore batle ba lose focus. But we trust in your name. Father, we present unto you our children, Heavenly Father, as they are about to write the exams. Father, we pray in the name of Jesus that the Holy Spirit will guard them, Heavenly Father. Father, we pray in the name of Jesus. Modimo bana ba rona ba lahlehetswe ke tsela, ba kgelisitswe ke sebe. Modimo ba patahle ka diatla tsa hao o fitla sefefo se be se feta. Modimo Satane o iphile matla maphelong a bana ba rona re a rapela ka lebitso la Jesu. Ba inulle ba tshware ba hlwibile ba phele re ba palamisa mathubu o tla o ba seke ka diaka. Re a rapela ka lebitso la Morena Jesu that you bless our parents. Batswadi ba rona ba lauseng le mantsibuya ba khumama ka mangwele ba rapella tshireletso ya rona Modimo, ba rapella kereke ya hao e tletse bo go tswela pele. Hear their prayers, Heavenly Father. Modimo re a rapela lentsweng la hao itse le sambana ba tle ho nna hobane mmuso wa mahodimo kwa jwalo ka bona. Father, we pray in the name of Jesus that you give the congregation of Ebenezer Mangena the strength hobane re ka etsa tsohle ka Kriste ya re fa matla. Modimo e fa ye mong le mong ka mogho ba hlokang ka teng, ba palamise mathubu to ba seke ka diatla o tseba dipelo tsa bona. Father, we have prayed in the name of Jesus. There are monitoring spirits. Father, there are monitoring spirits in this hour as we are praying. Bonale moya o ditshila o ntseng o leka ho fetola maikutlo a bana ba hao. We reverse and rebuke it in the name of Jesus. Father, we reverse and rebuke it in the name of Jesus as we pray in the name of Jesus. Libitso ke la Jesu, libitso le reng ha re libitsa mafatshe a thothomele, libitso le reng ha re libitsa Satane le matimona a hae ba cheche. Father, as the congregation of Ebenezer Mangena and the visitors, we say Ribina Mina Sefela re le Satane re mohlotse matla hae a fedile. Ntata rona ya mahodimo re khutle re boke re a boka morena re ntse re thabela wena re sa phela ha monate ka tlase ho paballo ya hao. Father, o tseba dipelo tsa bana ba hao ba utlwe ke hona ha re felletswe ke mantswe mamela mantswe dipelo tsa rona. Father, bless each and every one in this service. Bless each and every one ya ka hare o tshebelletswena e re ha ba tswa ba lo tshwaetsa ba satlang ka hare o tshebelletso ka mahlohonolo ao ba receivileng. Father, we pray in the name of Jesus that the first Sunday after the annual conference bana ba hao ba be ba tletse ka hare ho tempele ya hao ba tlo rorisa boholo le bophara ba hao hobane wena o entse dintho tse makatsang. These and many more unmentioned. Re di kopa mabitsong a mararo, lebitso ke la ntate, lebitso ke la mora, lebitso ke la moya o halalelang. Modimo bana ba hao ke bao ha o be jwalo. E yang ke hona Modimo o tle o le fe ka mo le hlokang ka teng.
ka Kreste Morena. Amen.